tuni Kuki sin bezo se na bon chaben lem ne hivin tunin jong igam sung inam sunga thil so ho aban banin hilset na hin bolkit no hitin tu le tu a igam sung it nam sung din mon pa hi ivet na hi le a chang le lungdon ta jong ahung so do ji in a chang le kinep na ta jong hi ahung do ji in a hin la mi pi ho lung lalo hi la ipan dewa hi tua hi Kuki CHATE separate administration ti lo hi lampi dang inei po vi ti a hi kinep na len ta nei puma ipan devin ganam mi te ho jong kain tem kin en hi tu ni a jong chu ka beleu chun Kacha Naga ho hin nasata a kicha naw a hi lawai le tu a lungling lau ta a umova Kuki CHATE eisu gen theidano a hi lawai le Kuki CHATE chunga ENGSET a bol jing pau hi ipg ham ti a hi le I het theine devin tu ni a hi hilche na khat ga bol lo hitin MEITEI CM ho hin masanga Kacha Naga ho state ho chu district ho chu ninia hom ke in ninia ana homin khatlang Kuki khatlang Naga ti a hi hita chu district khat Naga te district ho chu Kuki CHATE adingin ana hop ke ana hom ke in hita chu Kuki te ana pi ti a hin ana suke in Kuki CHATE ana pi ti hi a hi in nichito bangma chu tu chunga jong hi MEITEI ho hin MEITEI CM pa hin Kuki te SA a hin mo pi kha ding ham ti hi Kacha Naga hon lungding lau ta in tu le tu a hi gen thei hin kho amangovi ti jong hi iga he thei ni dewa in phono hin tu le tu ai mi tam pi hin Kacha Naga hol le MEITEI ho patata ki thu khom da na hi gelo hin a hin la amani jong hi lungthim nei ta pang khom a hi tu ni a jong hi hoita economic blockade ibol pau hi hoita chil ha ai le chun again theiding chu ipon wa chu ki gen thei so nan te hi jong le again thei pending chu koi ham tela MEITEI ho ma mai chu tu chunga Kacha Naga hon blockade a bol ji wa jong hi MEITEI ho again thei lo hi lo pi chu gen thei a hi wa nga chu tu a hi Kacha Naga ho na san ge jong asu lung hlei lo wa hi la chun MEITEI chu achanga hung pang ding e ho I changa hung ki pang ding ama ho achanga hung ki pan ai la chun Manipur chu ni a hian mala la thuma hung ki hom di so thuma hung ki hop ding je a chu hi chi ki cha na mai ya hi to a hi MEITEI ho hi lungthim nei ta pangova Kacha Naga ho to hin pan khom te ding a hi lawai le Kacha Naga ho to hin ki hian lo te ding ti a hi anop adawa Kacha Naga ho na to zo se hi ato sot dana hi pan ala jing wa hi in a hin la hi chi ki ka la jong hi tu ni chan ge ya Kacha Naga hon tup le doi nei lo a hi lo la Manipur gam kai sunga tu ni chan ge Kuki CHATE to boina ha sat na I chanam khat atu wang wa hi demand I macha nei lo wa tu ni chan ge boina gen thei ha sat na a hin tho pau hi ipg ham te a hi le I het thei ding pen wa chu MEITEI te hi Kuki CHATE to hung pang khom ki nin MEITEI CM pa hin in zo khat le Kuki CHATE atho zo lo man wa hi hita chu separate administration hi ahin mo pi kha ding ham ti pa hi ki chat na len ta nei wa hi chi Kuki CHATE separate administration hin muleu han ama hon apom lo ngai lo wa masanga ukhura kamjong anaki lalha a Senapati a kona kampo pi kilado a Chandila kona tingnopal kilado a hi chito banga district ninia hung ke hopya mi su lung hleina dinga to gon anei to banga wa chu tu chunga jong hi Manipur hi ke ni hung ki su a Kuki CHATE hin
Kuki gam ahin ki mu kha deu ham separate administration ahin mu kha deu ham ti pa ha mau chong nasata yang sewa hi chi ji a hi tu ni chan ge demand I macha nei hi jong lew Kuki cha te su boyding ahi lo le Kuki cha ten athum pau hi amu lo na ding te ti a hi Kacha Naga ho jong hi nasata Kuki te chunga hi ENGSE na ne ya demand nei lo hi la Kuki cha te isu gen thewa hi ti pa hi mi pin I het thimova I lungling lao lo de wa hi la vai le lungneu na ding I ma cham lo hi tu ni a hi Kacha Naga hoi alungu anewa newa hi tai aji chu Kuki cha te Manipur tilehen MEITEI gam sung ki chon kha thei talo MEITEI ten Kuki cha te gam sung chon khangam talo a hi ji chun hi chi I dan pau a hi lo le tu a I khosa dan pau I veng chen dau I khot chen dan ho hi phateta I vet na hi le chun separate administration I thum pau chu amu to bang hi ta ben a hin la government a ki hian lo ji mai ya bo hi tu ni chan ge a MEITEI ho to hin a ki hian lo da na ki hi bo ben a hin la geographically a chu event na hi la a mi zong phateta a ki hian ta a gam zong phateta a ki hian ta administration lang pa wang hi ilha so lo ji wa bo hi ki tang den a hi in a hin la tu ni chan ge a Kuki zong MEITEI gam sunga ki lut theilo MEITEI zong Kuki gam sunga hung lut theilo wa separate momong chu ki hi a hi ta in hi ji chun tu ni a idin munu MEITEI le Kuki din mun hi Kacha Naga ho hin avet na wa hi le hi chiwang hi nung chen khom kit na ta pon ti Kuki cha ten athil thum pau hi amu te de wa hi tai ti a hi lungling lau ga mo hi tan hi ji chun MEITEI ho ki tho pi a Kuki cha te su ha sap na thei ding le Kuki cha te a mindset no a hi la vai lung tu pau hi chi mol so mong de wa hi tai ti a lungel inei pau confuse na dinga hi nasata Kacha Naga ho hin to gon anei wa hi ti pa chu me pi hon he na wa ithil thum pau ithil dei pau hi tua hi imu ding kon chaw a hi ta in mi pi zo se kilung to ta pan ila wa igam sung inam sunga ilam kai ho win hi che to banga bol ding a hi ti ho jong hi kilung to ta pan ila ji de wa hi ti jong chu ka sei do no men aban le tu ni 27 July 2026 a hi ta in kan mi te ho a hung lung ding 27 2027 sunga election a dinga jong hi phateta in ki got na nei hi te a khoti lawa kumdang bang a hi lo le masang banga mi pi dei tel lam kai ki tel do thei lawa thing noi ho hut nunga thing noi hon a dei ama ho control thei ding inam sunga MLA vai hom ding a hin tel kit na wa hi le chun political solution pa hi mi pi movement ikipat jing lo vai le hong ha sa ding a hi in izi chun a hi the a hi le kanam mi te ho pan lao hi tin 2027 a dinga jong hi pateta in ki got na ne yo hi te ti jong chu iga phon the hin tin tu le tu a hi melong ho a hi lo la Kacha Naga hon thu a sei na ho hi hoi tai ge la hi la ama ho jong hi mi khen khat hi e ho ding gel loi jong hi ga kit na ngaban le Nagaland gam kai sunga jong hi tangkhul vet nom lo wa nasata Kuki cha te pan pi loi jong hi kit na hi ama ho hin thu a sei vai le nang ho hi angol na hi bo vi tiu jo Kuki cha te hi angol na hi bo vi nom ta na mu diu a hi la vai le na thil thum pau hi namu thei mo ngu thil khat na thu mo a hin la tu ni chan ge namu thei lo pau nang ho ngol ji ipiji a chu Kuki cha te ngol le na ti ham ti a hi le nagam sungo wa nang hon Manipur ka dei po ve na ti wa Kuki len na sanjong ki ta ngam lo
Manipur na sanjong sumangam lo aban le tu ni chan gea Manipur government dal hanom lo chen ipibola separate administration na thu moham ti pa chu na sata suggestion hi kimuzing ahin hi ji chun ai THEI le kanam sunga lamkai hon chang lungel phateta in nei tawitin igam sung inam sung hi atuma ki vai po ding kei ho MEITEI government noya kom nom ta po ti ba hi le government office ho kha ding dan ngai to hi tin aban le min ei suggest na ho jong hi Manipur sumang hoi tin ipigam I dei ham hi chi Kuki len I dei vai le Kuki len chu in the signboard igam sunga phateta ki ta o hi tin hi chi chu chi pi tin din pi lew hen hi chi chu separate administration ithum pau cha hin koi government en ama da dham ama ding mong a hi pg nam tila lo khat sa ding ki ko ki thum a hi ta in ngi chun hi chi apin do thein dinga chu hi chu itau ngai hi tu ni a jong hi ei hon Kuki ti wang wa Kuki nam sunga kingap na ding ta jong hi pot do theilo a hin la tu la hi event na hi le kam jong lang a hi in u khur lang a hin hi chilanga hi a chom be khana Kuki CSO working committee ti ahi working committee in provin hi choin vai a hin hom ki tain masanga chu go to ITLF HTC ti hoi anamin si a hin la hi cho si khang chu hung ki chai ki na to ahi Kuki CSO working committee ti tai ma hi amuna hi working committee hung pan tai hi chi ho thanei nangen to banga hi na hin tong vin hi chi thanei na hin nei na wa vai I hop no hi veleu chun chal ai na masanga Kuki in pi hi ti khati ti sang wa chu tu chunga Kuki CSO working committee in form over hi chi hon vai a hin hop mo wa igam sung inam sunga thupi ina a hin nei ho gi na anei ho a hin chal ha pi chat pau hi ivet na hi le igam sung inam sunga ki hiel na hung ding dan din muna hi a hi in hi thei han nang le chi working committee ho zo si thakhat na ki ding hom thei han lang Kuki CHATE na zo si a hi working committee a ki vai po han nang hi le wang neu khat I hung ki lung to deu pen divem a hi lawai le hi chi working committee ho jong hi hung sot hen lang hela ama gam kaya hung ding den kit diu hi ta chu khat la khat ki mi mat theilo hela hung kha kit diu hi ki chat ta hi ni chi chun kanam mi te ho kanam sunga vai hom hon phate ta in lunggel nei huitin inam sung igam sungin atuma ki vai po a atuma ki vai hop na khat nei taw te ti ba hi le pan khom mong hi ngai a hi tai ti jong chui ga phon the in tin tu ni news ho a jong chu ga belo chun Kuki zo CHATE hon jong igam sung inam sung gen thei ha sat na ho Kuki CSO working committee hon phateta in vet chilna ahin nei uvin ngi chi vet chilna ahin nei na chungwa Kacha Naga hon Kuki CHATE ni le cha a kham pi wa Kuki CHATE ni le cha hung ki po lut na ding kot ho zo se I kha pi na chungwa lungnop mo na anaki phong tu ni 2026 July 26 chan phat anate pi pau chu hi chi chu zan hi a chu anaki chai a hi tain hi ji chun tu ni a pat a chu phateta counter economic blockade hi chi chu anaki chil ha pi a hi ta in tu ni a jong chu ipan la dan ho nu te ho a hi win a hi lawai le ta chanu ho a hi win pan ila dan ho hon counter economic blockade I bol khum dan ho pa chu I vet na hi le lungkim le jingin I chi to panga he pan la lewhan ama hon ho Kuki CHATE chunga alha a anachi pi te jong le ei hon tu ni a hin pat wa hi in ei hon hin bol pau hi hapta khat jong a tho zo ji lo wai hi ji chun ama sa jong chu ga velo chun hi chi leilon sa langa melong hon ben a hin bol wa kangui le
lamka kizot to na lampi zong chu lai zan ham khat in kha pi wa ai wang ai hon blockade in bol wa hap ta kha jong thing nai lo wa a thu zo hi wa a hin hon pai ta chal hi chi to banga chu tu chunga jong hi counter blockade i bol pau hi phate ta i to hum wa kilung to ta lamka hi hen mi pi hi hen kilung to ta pan in la wa kilung to ta hi chi hi i chal ha pi wa hi la chun ei ho sang ama ho hong gen thei ding aji chu melong ho Kacha Naga ho hi a khen khat chu infol khopi a jong cheng a khen khat chu thinglang a cheng jong hi ta chu thinglang le khopi chon to a khosa hi win e hon blockade phate ta e bolwa thau a hi in ne le cha a hi in I kha pi wa hi le tu a hi ahong gen thei ding hi MEITEI jong gen thei ding ama ho jong gen thei diu hi chi ba asu chi a to chi naw a petrol ho jong hong ha sa ding ne le cha man jong hong kal ding ei ho a sang a jong hong hong na sa zo ding a hi ti ba hi iga phon the wen tin hi ji chun kanam mi te ho lunglin ta ai panova ei ho hi I boina pau hi thil khat I bol wa hi le chi zombie ta ti chu phat so ta hi tai din pi zo lo na chom khat ni hin bola le ke kho Beijing phun na hong ki ne ya ei ho ki ka ki na zo a hi la wa hi le mi pi le lam kai ki ka ki na ki vo na ki oi mo na zat hin bol pau hi chi hi phamo ki sa hi in a hin la hi chu ho chu lo hi la tu nia hi mi pi hon lam kai to sot dan I the mo wa lam kai hon jong mi pi seva bolding mong kahi na mi pi noya kaki gol jingai ai ke hi alam kai kahin mi pin ka thu angai ngai a hi mi pi chu ka thu a hi tilowa mi pi lungdei zo a chu lam kai in vai in hop tingole inam sung ki vai hop now ki vai po na ho hi hung hat nin tin khat le khat hi ta chu I hung ki to sot thei tingole I thil bol ina to ho hi hung lo theng thei ding ai ti jong chu iga sei thein tin tu ni a chu hi chi u khurgam kai sung keu a hi po in kampo pi gam kai a jong hi ki phinna anaki bola eta chu highway ho anaki ting a hi in sangkai langa jong hi nasata mi pi hon pan la eta chu economic blockade ho hi counter economic blockade hi anak jail hai ti jong chu mo ahin aban le hi chewa jong hi I hang bung pi working committee hon jong het sa na ahin bol naw cha hi le hi chi inam pi igam sung inam sung ha sat na chunga lam kai hon vai ahin hop na chung wa hi mi pi hon jong phateta apan ila wa hi chiwa pan la na dinga he village authority hon mo ipo diu eima ho a pan la ding ho hi ei hon mo ipo diu ho khat na khotina mi zo sin pan ila so ke diu in khana mi khat chi hi chiwa hi izau so ke diu hi tu ni jingka lang pungu hi chila a hi hi che counter economic blockade ki panding hi in a hi theya hi le I hang bung pi area sunga mi pi hon Sangkai Kuki village hi idel so ke de wa hi tia thupon anabol bangovin tuni ajong chu hoi ta chanu hon jong pan alawin akim vel la ajong hi nam sapai hon jong phateta ki veng a hi ti jong chu iga he the de vai phon no hi in chule Kuki CSO working committee ukhur hon thupon khat anabol kit naw jan hi anabol naw cha hi le hi chi hi tangkhul ho economic blockade and ball jiu ai lo la Kacha Naga hon economic blockade a ball pau hi chi counter economic blockade ki bolding a hi tia phat anaki te pi 26 July chan chu anaki chai tan a hin la tu ni chan ge a Kuki CHATE a gam sunga ukhurgam kai hi hen kam jong hen kampo pi hi jong le hi chi wa I macha ni le cha hung ki po lut sa talawa nga Kuki CHATE keu a hi pon I chen khom piu Nepali ho ahin pangal ho ahin hi chu ho na san ge in jong a thil po ho chunga
Kacha Naga hon ENGSE na hita chu Kuki gam sunga ni le cha po lut ding phalmo mong lova pan ala na ho tu ni chan ge a phat kip te pi na chan ge a jong lung khiel lo hela pan ala jing ji win tu ni a pana 27 July 2026 apana Kuki cha ten jong economic blockade counter economic blockade ki bol khum ding nei ta ve nang ho ai bol banga ke hon jong ka bol de wa hi tai ti a chu thupon an nei bang wa chu tu ni a jong chu phate ta ina na chal hai ti ho jong chu mo ai in koi ma hi tu ai chen khom pi ho chunga jong hi alung kim bi se ta lo ai in aban le hi chi milong hon ho 2023 apana MEITEI ho to hung ki boy bang ba hi ho hin hi chi economic blockade hi chan chan hi ki chal ha pi lo hin MEITEI ho chu hi nge ki boy lai ta wa chu lei ho an ki su se in alam pi ho se je a chu ni khat ni hap ta ni chu an ki ban nan te hi jong le hon MEITEI ho ni le cha khut ti lom lo ma he an ki bol lo a hin la tu ni a hi in zawai sei ma bang ba chu Kacha Naga ho hin MEITEI ho hi hin sugen theu han lang hile Kuki te hin MEITEI ho hin sugen theu han lang hile Kuki cha te hin separate administration hi a hin mo kha de ham ti pa hi ki cha na nei ta a hi ta chu Kuki cha te chunga ENGSE na neu a hi in kanami te ho lung halo hela I pan de wa hi ti jong chu iga phon wa hin chule Kuki CSO working committee hon jong notice in bol ho jong chu imu de wa hin kho khat na in khat na mi khat chi I hung kon do deu ho hi mil hom te hi win ngi chun a hi thei chana pan ela so ke deu koi ta bang hi chiwa ki su to na ho a hung kon ding hi chiwa na to ding a umi ti ho a hung lo kha a hi le min kilam ding a hi ni chiwa a hung lo ho chu ni khana sang har khat kila ding a hi ti a hi ni chi lo bai le sang ni hi jeng ding a hi ji chun kanam mi te ho hi chi sumle pai ji a hi pon igam inam ingai lut na le ipon na ho igam inam ingai lut na pa chu vet sa hi ten patata pan ila de win kanam mi te ho kain tim ki nin chule hi che wa pan hin la ho zo sin jong zan gi na ding chan ge ya sil le chen apoimo ho zo si in ki po de wa hi ti a Kuki CSO working committee hon jong het sa na hin bol ve ti hi mo a hin ne le cha ho wang chu a hi le amuna ki ngai to ding a hi in a hin la sil le chen ne le cha ho ti chu ne mom le chep ti ho wang hi eima poimo dung chu ya in ki po ding hi ti jong chu het sa na hin bol ve ti chu iga phon wa hi in chule ko tu ho a ko na jong hi che ba hi thupon khat a hin bol lovin ama hon jong za ta hausa le mi pi ko ma nge na le taw na ati win hita thuso a hin bol na pau hi a hi le tu le tu a igam inam adinga pan lajing lam kaya panga mi pi ho hin lam kai jing a hin la wangsit ta in le ma khong area a boina ahung MEITEI ho in gup ahung ke hala chu ei ho inam igam adinga pan anala a hichilei ma khong area gam kai sunga leadera eina pan pe u pu kamang hlovum a hi in pu ngam boy haukip a hi in pu pagin hang sing a hin ama ho thum hi sepai hon anamat no a hi in hi chi ho la do na dinga hi to gon akinein hi ji chun in so na dangka zakhat chi ito do di wa hi ti a ko tu in het sa na hin bol banga chu hi chi in so na kampo pi kam kai sunga in tina zakhat khat hung ki dong pa hi hauson mo ipo deu hauson i khot chi oi ki vet kolova khotina in ki dolwa hi chi chu hung thung ding 3rd August 2026 ni khoteng lahin ko tu futna summit ibol deu aban le igam inama dinga pan la a mi pi thalenga ama hon pan ala na chungwa tu ni a hi e hon ama ho thum thalenga pan ila wa ala do theine ding te ya igam inama dinga lam kai ho la do theine dinga
panila so ke de wa hi ti a jong hi ko tu in tepna a hin bole ti jong chu iga phon the wa in chole tu le tu ai kam po pi kam kai sunga jong he ai area hi duty ding hi chewa hi mopo na a hin pi win gam gi phai a hi duty ki po a hin ni chewa ama hon thu phon a hin bol na hoi a hi la 25 2026 tu ni hi 27 a hi tain 27 July 2026 a hi Hiengzang area hi ding aban le 27 tu ni apat na tarik khat chan gei hi kampo pi area in la po ding tarik khat na pa na tarik git tarik gup chan gei hi mot bung area na po ding tarik gup ma ko na tarik ko chan gei hi leikot area in na po kit ding ngaban le tarik ko apat na tarik som le thum chan gei det som le thum chan gei hi kai thil man bi hon po kit ding som le li apat na som le gup chan gei hi bongmol area som le gup ma apat na som le ko chan gei hi saitu area ti a hi a timing ho jong hi chewa hi api win hi chi dung zu ya he anaveo hi ting koi to bang a hello yo mobile le chewa ko na jong hi iga kisim do the wa hi in itiam khana boina ha sat na o ma hi jong lam kai ho to ki contact jing thei a hi ti pa chu nga phone thei ki no hin tin ei ho ku ki cha te hi tu le tu a hi meitei hi hen Kacha Naga ho hi hen thakhat na chen khom kit kiti pa hi thil ha sa hi aji chu 91 92 lai pi a hi chi tangkhul ho to gal in aneu tangkhul hon igamu du chat na ji a ku ki cha te chunga gal ana bol na ho jong tu ni chan ge a lungkim nai lo ga velo chun kum iza chi tam na 92 2002 aban le 2012 2022 hi ta chu hin hi sa ma hi jong kum som thum hung walwing veng a hi tain a hin la tu ni chan ke a ku ki cha te chunga lungkim na nei nai lo ku ki cha te chunga ENGSE na a hi lo le thang tom na nei jing na lai kum som thum zo wa jong cham na thei lo chu tu a meitei ho to ikido na pau hi 92 93 laya kido na sanga jong hi chi meitei gal hi kho zo a hin gami gama in del do zeng wa hi in ni chi to bang ho hi kum som izat inga ngai ham akhanga hu ngai ding a hi ni ji chun ku ki cha ten tu a hi ki hin so theine diu le ei ho dam le bit na yu mova gal avel vela nei ta loading iti wa hi le chun e ho dinga lampi sun chu ipiam ti ai le separate administration ti lo hi lampi dang momong ta lo he atuma ke vai ho ma I gam sunga e ho le e ho I ki vai po ti lo chu e ho dinga chamna lungmo na na ding hi hung ha sa ding ai tai ti chu I ga sei the wa hi in chule tu ni a jong chu news za thum cho ma jong chu anakimu in hichiwa ZUFZ leader David Jong hin hita chu NSN ho a join kit tai ti ho jong hi mu a hin I gam sung inam sung hi ei ho khat la khat ki khen go jong lo hen pathin anom po in tu a jong hi ki khen tel ding ki go jong la koi ma cha achanga ding zo ki lo ding ai tu a jong hi chi Kacha Naga ho hi khat la khat ga ki khen no hen lang khat la khat ki tu mo jong le phat khat le hong din khom ni hong ding a hin a hong din khom ni tieng ole ku ki cha te in din khom man lo wa hi le ei ho chung ma hong chu ding a hi in phelzol a hi in hi chi lang side jong khu tu le tu a hi na sata ZUF on jong atup jing khat no a hi in hi ji chun kana mi te ho ki ven bit no angai ti chu iga phone te ki no hin tin tu ni news MEITEI gamsung neo cha ga sei le hon MEITEI gamsung a jong chu commando hall le setup force so ki tho a operation anabol win a hi le hichiwa operation abol na wa chu thal man cha hoi ta som ni le ko lang anaman do win a chang ho to bom chang ho to hi ta chu tampi anaman do ke no ve ti jong chu mo a in hi chi anamat do na mon ho hi infal is
commando ho Infal East Police Station hope na sunga hi chitobang mancha ho hi anama do hi ti in a video ho wang in vet sa da jeng tin social media ho jang chu in a modiu ka ta sanin bosta chun wa bora ho chun wa ita cho koi jeng wa hi chu ho chu tu ni a ui cha to commando ho to ki tho a operation anabol na wa namat do wa hi ti pa chu iga phon theu hen tin chule Supreme Court in jong tu a hi Manipur gamsung boina a case za chom ho jong hi special court na hita chu athu hi sei ha gen thei ha sat tho ho ama hon justice amu theina deu ama hon chamhlat na amu theina deu wa hi Manipur gamsung boina a case nei ho jong hi atuma ta cho a case ho hi solve bol ha pe ding vel ha nan ding to gon ho jong hi hin nei ba ding hi tai ti ho jong hi mu a hin la alang khat langa Manipur boina a MEITEI leader CM Luipa Birin Singh aman arambai tengol ho to ke ho now a hi lo la mit sa koma apan la dan ana seina audio tape analik ho zo se jong hi tu ni chan ge ya hi Supreme Court in seido kit talowa pa wang hi da le jeng a hi in hi ji chun kanami te ho hi che ho jong hi ingai niep de wa hi poi aji chu hi chi Biren Singh in thu aseina a ko na khu Kuki CHATE pan ila theinaw separate administration i movement pau na san ge jong hi i chan ham khana achal ha theina a hi in hi chi jong hi i mo dal ha the wai poi kana me te ho hi chilanga mo po hon jong phateta in pan la tha ki no hi tin Supreme Court nin i ti chan ge ya atep chon ding ham a hi lawai le i ti to gon a hin nei ding ham ti chu ei ho khuna tabang a hi in hi ji chun atha be in pan laki no hi tin Supreme Court in Biren Singh audio tape leak pa hi hoita sei la na dinga pressure bol theina dinga jong hi inam pin pan la the hi jong le pan law hi tin hi chilanga mo pohon vai hin hom tha ki ding le atha be a Supreme Court pressure ball ki theina ding hi to gon hin nei ki te vin ti jong chu a chaina a iga ki tip theu hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a igam sung inam sung boin hole tu ni a Kuki CHATE ikingai sit lai win mi sanga chung nung zo hi vi tu ni a Kuki CHATE imu ding pau hi a ENGSE i chen khom piu mi tampi au me ngi chun lung hlalo win kana mi te ho i lam zo naw hin lung neu lo hilin lam zo je ko hitin i tu mu separate administration atuma ki vai po na imu theina de wa hi pathin to ki thua kal ison jing de wa hi ti pa chu a chaina ka ga sei tin tin tu ni Kuki news in be a hin ngai hlo zo se na chung che win ka ki pai na bon cha ven pathin in phathei na bo jik taw han